you should have known it. I wasn't going. Hey my lovies, good morning, good morning. I hope you guys are good. So today it is Monday 15th of June. Dear neighbor, siluzela ubheka etawuni because asinayo grocery, asiphathe ngokutya. So we need to go siyochola izinto sikwazi uzichola etawuni. Kuyabanda but ke take on that side because of I think ngifestile safuna elavumba lefinasi liphele, but I think liphelile wethu kanje. Sophinde ndibase xa ndibuya apha erumini, then ubhemi ungaphaya kushushu that side because of i-fireplace. Ude ndivuka basi ekuseni for i-fireplace. So yeah, anyways, yonke into guys isahamba kakuhle. Yonke into isahamba kakuhle according to our plans. Yonke into isahamba kakuhle. So yeah, masibekeni etown siyochola, and then ngomso sizobona 16 ngomso masikaJune. So yeah, but I think sizoya endlini ngomso ezantsi. So yeah, endlini ngomso etown, endlini sihlale phaya sipheke sithini sikline. So yeah, yonke enjalo. Andiyazi kasama eldark, the last time I checked ngatela ngafuna ungena, and I think kawuse ndiziphathayo zezishushu qha, and izihlangu zam ke ngoku azizukwazi ungena ezihlangwini. Elidakhi sana ndibane ndizanxiba 2020 bana last year ngoJune apha ezileni, but ke ngoku sana akwenzeka kanjalo tu. Umntu wase wagula, wanokusela kwakho beyitshikini wagula umntu, so andakwazi ngokuba ndihambe, asakwazi nokuhamba because I was so sick, ndaphela apha esiqwini. So but at least lisangena ke one thing about idakhi elimnandi njalo, super kufitshane kakhulu. Yaba ndibona liyafuneka ngentyisa naloo wipe apha before. I feel like ezi trucks ngendinxiba zona yazi phaa ndizosula, and though ngezo trucks count, but ezi also make sense uba ndinxibe zona. And then I guys, I'm not sure if I did mention that to you, but eldark ndilikhethe because alikho straight, ineentondolo kunakala apha kuthiwa uba ayinanga. So yeah, I need ikama yintloko yam, like ndizoqhubeka ndiyitswebe because izandisokolisa. Okay, kanye ngokutya esaluni ngamini installation ngiphinde ibanjwe sana. Wa guys, I feel like xa sizidlalela naxesha la-installations man ndiba busy mna apha ingqondo yam iba lapha, ndiba ngowalapha. So andiyazi noba izandilungela na le nto ndiyenzileyo because ayizinto zam into ze-installation xa ndingapha. Ayi ngesibone uba izawusebenzela because sana mna ndixakekile, kanti ibhezi ndithwala iqhiya yam ndihambe.
Sengikona ndingayiyeka ndingayitsweli bendithwale. OOTD, guys. This is from Usisi waseKhayelitsha. Bendithunyelwe last year. Bantwana igama lakhe ndilibe nakho. Ndabona ezi zinto gqiba kwam unxwendo gqiba amakhofukofu wam nathi amakhofukofu mali mabhujwanga esikwebanda ndinokwazi tu ndinxibe ijaketi ibe nangaphezulu then ndinxibise ukugela ndimetyise le aneshushu nesilamba sakhe naye. I'm sure uba etawuni akuba ndikanako uba ndi-up kakhulu. Everything uba ndikanako etawuni. Yeah. I know it's not giving. So yeah. Let's take these. I'm not it. Ugqibile kanye wena. I think ugqibile is waiting for me. Can't vote on me this jacket. Jezi yakhe nento. Maybe sisezindleleni ngaphansi. Impipi manisa ke asandimkisile because uzolala apha kum. So ndinqona umtsarha. Ake ndiyokisa umntana.
or iland iyatshintsha. Iyatshintsha. Niva ke guys. Kuthiwa ecala inkwenkwe xa iza koluka iyatshintsha. Thina ke emamvleja kuthiwa iyatheza. So yeah. Izinto language sana. Hayi. Yazi language into. Anyways, masiyeni etown. Icede uMantashe. Hayi. Igama lentaba lenandikam abantu bayathanda ukuthiya entaba amagama. Iintaba zinintsi Tyatyaneni. Tatyana.
Hey my loves, just a quick update. Sibuyile ngoku down. Now I need to unpack another thing and then this and put the cupboard. So this is the cupboard that we got. Let me show you guys. So this is the cupboard that we got. No 3-piece, the cupboard. I got this from Usman. And the chocolate chips are open. Okay. Tomorrow guys, bye bye. Bela uthenga ijipi guys. Bela uthenga ijipi. So I only said sunlight liquid. Hey guys, so this is what we got. It's about show on so I'm sure this one because I'm getting as and it's coming to other unch. But I'm going to think man, baby cover is also better car. Oh, I also got earrings. I think earrings. I got invoice, flour, oil, so we got vinegar in the hack 2 liter, I think 2 liter because of thinness iyasebenza for ivumba. So yeah, got this one, but this is a possible pap. We also got amasses or kitchen. The fridge I has happy on what noodles called is and then got spaghetti and fried fish. And then we got amatanga, sock. Not the guys sock. Yo, can you try this? Come on. Brown onions, chili peppers,
Uyakhandela. Khandela basebenzisa ikhandala. Also, increase ngombani base ngiyamaningi. Then got the peppers. Ngiyakwenza futhi ikomenti phaa. Ake benza baziziphi. Ngifake spices zami. What do you mean this spices, guys? Spices. Barbecue spice. Spice for rice. Yeast. And then we got the mayonnaise. Famous. Once I got this, what they call it's a chops is he said it's Taylor. Visitors. Visitors are coffee. So I was kind of losing. And yes, I was also because my coffee I'm taking a coffee. No, easy, don't do that. Don't do that. So yeah. And yes, but I'm going to make a because I want to and then got like a star. New beans. And then you can see this way you can actually got any switch from this. And then I said no about marketing in orange smart is orange what's long fusion. Yeah, that's a long way it was. And then yeast and then another sachet. Then I got the like cake. Mazambane. Carrot. I don't have to do this, I must, but so let me buy this one. Maybe 50 rand. Go shop for Somali. You can offer in it's okay. So easy. I don't know put me the milk inside. Remember, Scalina microwave. And then I bought these. So mana is food. But no. Is what is so so yeah guys, been bambis now. Been as is right. Is the food lane and how to cause man. Yeah, I also got in citrus socks. Yes, like I like cows. Like I don't know how about this thing. So nothing citrus socks. If you know anything, then yeah, which is no good. Right. Okay, so man, the package is
this is the coffee table that we got, guys. My boys. This is the coffee table that we got. It's so nice. Yes. Copies. Asikafake ne-curtains. Niyaphinde kubuyiselwe ezaa zinto ngizakuthiwa sisaxhoma amabhayi kwangoku until zifakwe. I think noma zafakwa maybe ngomso, I doubt, and yes, because coffee is great. Good morning, my lovies. Today it is Tuesday, 16. Happy Youth Day. Kuyabanda kesana ezilalini zasekuseni, bhesha kubandelwa kakhulu but kuyabanda. So ndipheka ipapa past 8. Ndike ndazama uklina kancinci. So ndipheka ipapa, but I thought let me just show you guys ezimbiza that I got Paro. Remember the time she was collected, because I think I'm just going to be a chance man mbonisi. So let me just quickly and ndibonise ezimbiza. Kanti kune ezimbiza sasiyagalelana nophozi omnimakoti. Safumana imbiza nezitopu, so I will show you guys uba ndisifumene njani, like bazinjani. Yeah, that's it. So yeah guys, I got ezimbiza, as you can see. Ketile lena. Ketile. So got iketile, as you can see. And then imbiza imikhulu. Bahati. Lena iphakathi. And this one. Then ibe yile ndipheke ngayo because ndiyapheka ngokipapa isidudu. So ibe yilena imbiza. Sipheke amanzi. Leketile. So ziphuma zinje. I hope I can ngiyathatha izituko zazo ke guys, you know. So yeah, I thought let me just show you kubana and then istove, the thing that I like is istove yazo njani asifani nezastove zokuqala. Siqinile siyazimela yasbo. Siqinile and sesisinceda thina since sikabi na stove. So yeah.